Chora sesikhona sanibonani ihlobo zami ke siyangena kuDisemba lapho khona umhlaba nonke jikelele nanto uhlelo ke ngisakhumbula we live when Bulawayo ngihamba lo Bongs sikhona lapha ke CNC Studios kunjani ke wena Nobuhle Mageza nguye umqala siziba namhlanje Nobuhle Mageza uthi ngangile 13 years lapha ubaba lo mama beqala ukulwisana ubaba wayehlala sithi ke umama ke uyisifebe wayechaya umama kusidabule kakhulu ngathi ngaphakathi ngoba umama engenzanga lutho umama wayelomkhoti ngabili abantu avume ngakho ubaba kwaungamphathi kahle besikhula khona lapha sesikhona ngale ke endaweni yakithi eCholocho duzane la koDlamini emzini omkhulu every time umama ngakhulisa umuntu ubaba ngambone evumile amchaya umama wayekhohlwa ngabingelelwa avume ubaba zanga uthanda ukuthi umama abe lokho esabela evume uhlukuluziyo ke mama ngikhula ngifunda ngafunda nzima kwaze kwathi ke ngelinye ke ilanga ke usisi wandithatha ngaye eGoli ngaqalisa ukuthi ngifunde ngangena ke University eSouth Africa ngasebenza kwathi ngo2016 ngalanda umama ngafika ngamthatha banchingela abafowethu ukuthi ngithatheni umama ngathatha umama ngibona ukuthi wayeza kufa ngendlela ehluluzwa ke ngibaba khona ngambisa eGoli umama waqasa ukuhluba wathi yena ufuna ukuthi la asebenze ngamtshela umsebenzi olula lami inhlanhla yavuleka kimi ngapromotwa ngaqina ke sengizibambile ubaba usichile ngomnyaka ke ophelileyo eselomunye umakhwapheni wakhe wayesenza chayo ke umama angabanga emfeni kababa umama wahamba khona ngale ekhaya bafika bamxotsha bakumageza bathi umama bamfuna ngiyobulela ubaba umama siwabuyela ulapha eGoli ngilaye ke ichisa siyabonga kakhulu ngohlelo ngicela ke unitshele ke ingoma engakhula ngizigida kakhulu ngicela ethi ziyawamu sibone ziwomo lapha ke lapha uhlelo ngisakhumbula kunjani lapha khona Friday danko We do it on the club. This is how we do it in summertime. In summertime, yeah. More.
summertime. We do it in the night, we do it in the day, we do it with the groove. This is how we do it. Summertime. We do it in the night, we do it in the day, we do it with the groove. This is how we do it. It's summertime. I see one more summertime. See one more. I see one more summertime. It's summertime, yeah. Come on, it's summertime, yeah. We gonna go to the west side, waste this. Get it shower now, get it to bed, get it to fire, get it to gay. I see one more. I see one more. Get it to down, get it to south, get it to fire, get it to gay. See one more. I see one more. Summertime. See one more. I see one more. Summertime. ingoma siyitshala-ke Nomuhle Mageza-ke ethi ubabakala nokuthula kodwa-ke umama wakhe uyamthanda umama mseqinile okwamagama lizwa kuhlelo ngisakhumbula ngomqala siziba-ke namhlanje yena-ke ulandelwa-ke nguZamani Nyoni. Zamani Nyoni unjani Zama? Mina ngiyaphila mfowethu ndidabuka-ke esihlobela kodwa ngikhule kakhulu wagwela endaweni zakoSogwala. Umnyaka ka-1996 oba omunye-ke umnyaka onzima kakhulu. Bengihamba nje ezitolo khonapana zakumabandla lapho engabona khona usisi omuhle. Lo sisi-ke ngamshela kodwa wakhanya ngani uyala wagcina sebuyelile edorobheni. Usisi lo ngendlela bengumthanda ngayo mfowethu kwakunzima kodwa wangala waqeda sibili over imonth esekhaya kodwa hayi wathi yena kakabi ready ukwenda. Ngicine ngizithi dukuduku ngabuya ngapha-ke eSouth Africa ngachasana lawo sithi eselabantwana ababili eseyendile. Ngamkhulumisa ngamtshela ngimthanda onganani mina nami sekelo mfazi. Ngazama ukuthi-ke silungise ubana-ke unfinished business yethu singayiqedisela-ke iye phambili. Usisi lo wakhanya ngani lokhu engani uyala wasenza ukuthi-ke ngimthathe ngimkhiphe out sahamba sa-out sakudla kwezinye indawo eziphezulu lapha-ke eGoli. Yabuya isuku lokuthi ngizama ukuthi ngihambe nginyala wala-ke umntana umuntu-ke esisala engafuni ukuthi angene emacansini lami. Ngibambe ngenze yonke into chisa ngiqabuthe yonke into kodwa athi no. Hayi into le yabanzima-ke kimi ngagcina-ke sengikhulelwa yimizwa. Ngabamba-ke lo sisi-ke mfowethu ngabhudlukela phakathi. Sisi lo wasesithi khona uthanda ukungixolisa okuzenza la kimi. Engangumelele ukuthi uzahamba ngireport athi kumbhinyile. Ngihlalile omalanga amathathu ilanga lesikhombisa hayi sisu satho khonapho kwesikutshoyo. Nasi sisu chisa sinhlupha ngichama yachisa yonke into ngacina ukuthi hayi lapha sengithetheke isiki. Ngihamba ke esibhedlela ngafika ngatestwa kwathiwa kulalutho uclean. Hayi sisu sala saqalisa-ke ukukhukhumala mntakasibanda. Isisu kwaba yinkalakatha sakhukhumala nalo mzimba omncane ngaqasa icina ngithwala esibhedlela sehle uphefumula isisu esiqumbile sikhona le kwakusesabe-ke ngani ngithwele-ke abantwana abangu-4 esiswini. Ngahlala esibhedlela kwehlula banithatha abafowethu bangisa-ke kwenye-ke inyanga bathi bantshela ukuthi hayi uzofa wena utshe umfazi womuntu utshe ukuthi udle umfazi womuntu. Umuntu lo bethiwe emfethu lapha-ke kuthi ukuthi uyahamba kokuqanya susiyahlangana naba-ancestors akho. Ngahawula ngadinga-ke imithi banithatha i-50,000 kwabanzima-ke hayi ubhuti wathi ungcono siyedinga indoda kalowo mama. Umama lo wayengasabambi amafoni sasengizwa omunye usisi wamaZulu ahlala bahamba khona ngale ubhuti lo munye umngane wakhe bancenga bamthola lo ndoda wafika walatha ngenzanga lutho. Wasecina ekucineni evuma athi hayi ngifuna imali engange 100,000 rands le moto.
so wahle wathatha ubhuti wathatha imoto yakhe ngathintitelwa kwi-akhawunti wangilungisa lo muntu kodwa-ke thisa sengasila lo muntu wangelapha ngasile umnikazi wendoda umama lo nyangamtichazi into enzakalayo ukuthi mina endlini sokwahle kwathula akuvuki lokuvuka kwahle wafa lakathesi ngakutshela mfowethu ngile 4 years ngiqinile ngiyagijima ngiyadlala lebhola kodwa vele ifeeling ayisekho ukuthi umuntu lwana akakhiphanga konke ngazama ukuthi simncenge ukuthi avuse umuntu lwana wadayi kalakho ukuvusa yena wandilungisa ngoba ngangilolunyoko so ngibuhlungu la namhlanje ke umfazi ngidla ngamehlo ngikhangele umama ngokwami ungibalekele ekupheleni kwa-2024 ngingedwa kwamanje thisa ngicela ke unditshayele ke enye ingoma ya udla ngamehlo usuthapha ngamehlo abantu nje sokunzimana lapho mfowethu shem wathi ucela ke ingoma ufaka ke eziningi mana ngutshele ke lana thi umnike ata mafokate ingoma sithi nike Let's see.
Arthur Mafokate ingoma esithi akumnike kumphawulele. Wena waphawulela ukhalela uphawulelo akhangela ukuthi wenzakalani. Nayo ipipi leyo silele nemfundo yini. Andeke nivuke ngiyalala tata. Nayo ke. Sizoyenzani pho? Awubani hlobo wami. Yes, sisuke lapha la kuzamani nyoni ngiyade sibhalele siya ku bani Watson Cele. Kunjani Watson Cele? Watson Cele uthi mina ngwakobulawayo ekhaya kusekhezi kodwa originally from KwaZulu Natal. Sengibhala nje sengilana eSouth Africa ngomsebenzi lanxa nje into zami zabalula ngathola amaphepha abo 90s ngaba ngumSouth African njalo kodwa mina ekhaya kuseZimbabwe. Lakathezi ngikhulumisa indebele qho. Ngiyasazi indebele chisa. Mina ke wathoni ke baba ngihlale lo nkosikazi wami lapha eSouth Africa from oma late 90s. Sachata sabasonke. Ngilapha ke eSouth Africa ke wenze izidingo ezinzima ke umama wagcina ke bisa ke umntwana ekhaya ukuthi ke azosebenza sincedisa. Intombazana lo ibemhle kakhulu weza lapha le 20 years. Uyazi ke umntwana lo ke kwenzakala ngisendlini ngenye ke day ke ngatshelela ngiqeda ukugeza sengiqokele sibili ngawa ngalimala. Indlela umntwana anginesa ngayo engibamba kwaba nzima ngamtshela ufonela umama wamfona inkosikazi wabuya bancedisana. Ngihamba ngafaka amaplaster ngahlala mina ngimshiya nge40 years. Umuntu omdala phela wena. So lo mntwana ke indlela amphatha ngayo lemphekela ngayo ngagcina sekusenza ukuthi ke nxa ngibamba ngizwe lemizwa engasavuma unkosikazi wami ibuya. So lo mntwana bengenza wagcina ngoba wathiwa massage sengibe plaster so uthiwa ngumassage wangimassage ke ngoba ngangicina ngibambelela kuye yena ngimassage kuhle. Umntwana lo wasethi hayi baba likhulile ngimncane mina ngoba ngaze ngicela ukuthi ngeke ngizwe kawani nje. Umntwana lo waziya ngesikhathi ngamtshela ngamenzela konke zamakhela umuziki iwe le plant ngancedisa ngathwela imali onina wagcina evuma umntwana ngaqasa ukuthi ngitshontshane ngilala laye. Angifuna ukutshela amanga chisa ke angizaye ngikholise kangaka empilweni yami lo mama lo ngilaye wayenganjela kudala. So manje kade umama lo sixoxile endlini siyarenta kwenye indawo ngilaye lo mntwana sesithwele. So lapha umfazi wami ngafuna uzisisa ukuthi ke ngaphambanisa ngixolele njalo accept ukuthi ke sokule ngane ezayo laba ngane ezikhulileyo ezimdala kulo mntwana osebenzelayo kodwa ngicela ukuthi umama ngakuba lokuthula kunje kunzima kimi into zamasambi kahle but ngiyilahlela umntwana. Umfazi ngiyamfuna kodwa ke yena ukuthatha kafuni ke umancu akwenze. So ngihlezi lo mancu lapha into zami ama-accounts ami wonke ama-joint wavalisile umama lo afriziwe ungithwalise nzima. Yimi wathi ngicele kanti indoda ivunyelwa uthatha isithembo umbuzo engibuzayo ebantwini besintwini ngoba ke umama wangikhaya ke ulokuganga ukuthize kumele accept la sekhulile kaseko active njengakudala. Yimi ngibhalayo lapha umnumzana Watson Cele nangu uzizikhongo awucele wakhawukela ingane ngaba umzulu wakho awucele wavela ke wazitika ke mntwaneni come duze uthi come duze baby come duze mancu uyabiza ucele. Every time I see your face, baby, I feel like I wanna cry. Every time I look at you, oh mama, I feel like I'm going mad. Come to say,
ingoma evela kuSisikhongo, ingoma sithi come lapha. Hayi wachaya ke ucele watike emntwaneni sehlala lo mntwana ombalekisela ekhaya. Nangu ngiyotha nguJoy Thengende. Hi Joy Thengende. Isindebele sami siqhamukile silungise. Ngimi uJoy Thengende wolo Thengende wena wrestling wayani ngisawazi. Mina ngiyabonga uhlelo ngiyaluthanda. Isilongo sakho siyangichaza ngoba ngiyalalela labangani bami. Mina ke ngahlala koBulawayo ngifunda ngibe ngesikolo. Ngasifunda esikolo kuthiwa kuse eMchabezi. Ngaphuma ke eMchabezi ngoba ngiyiMethodist ngabuya koBulawayo. Unyaka wabonga 2012 lapho ngahlala khona lo munye ke umfana othiwa ke Thabani Thobani umfana nguThobani ngamkhomba koBulawayo ngagcina selala ngiqeda kubuntwana bami kuThobani. uThobani wala isisu wathi umama kuthe usemncane wayefunda ke eMilton High School eqedile njengami isikolo. So bangikhalela bangikhaya auntie bafika bangichiya khona ngale lami ngase batshela ukuthi ngiyazibulala engangilahla. Bacela siyakhipha ke inkomo ze damage yonke into bakhipha imali eningi ngoba ubaba wayengadlali sithi vele ka awula mntana komithiswayo achiwe. Ngahlala njalo bayala asikho ngabeletha ngagcina ke sengisuka ngayiHarare ngasuka eHarare ngase ngibuya ke lapha eCape Town engihlala khona. Manje khathesi ke uThobani uyahlupheka manje sengicela ukuthi sibuyelelane. Ngabuyela kuye ngisiyambona angisamfuni ngathi sengithi sengimxolela ngoba mina ngiyasebenza. Osisi wakhe bathi khona yimi ngangimloyile ngimloya ukuthi adubeke. So now sokwenza ukuthi ngimchiye njalo. It's unfortunate uThobani end up dying ngomnyaka lo ophelileyo. Yimi lapha ke uJoy Thengende uThobani wafa ebulawa ke umkhuhlane ayilawo not utufakwe yimi nokuthi uthezwe. Ngithi lala ngokuthula Thobani abangakini ibabakwenza ubenje bavala ukukubulala yibabakubulalayo sebenza ngani kuthiwa wena ungobuleweyo. Ngicela ke ungitshaleke izingoma umsakazi wami. Wakhetha ke ingoma zabanengana ke Joy Thengende uthi uThobani wagcina ke efile. Uthe uthanda yiphi ke sibone mana ngutshale ke uzodwa ulawifakile wafaka lo True Love ngoba ingoma umtshela yona. Let's try True Love sibone ukuthi singamthola ku True Love wakho. Wena ke Joy Thengende yiko sikwenzayo. Have you ever seen the way I look at you, baby?
need to love, baby. Oh, I need to love. Ichanjalo Joy Tengende. Uthi-ke bamsola bathi ngiyoloya mntanabo. Beyele umela phisa ezigulela imikhuhlane. Wenza kokuhlelo labantu uhlelo ngisakhumbula. La phale yakho sikubalele. Kanti ake lenze ikhisimusi phela. Cela ubongani ikhisimusi. Cela ikhisimusi. Shona umnyaka omutsha. Limreward. Omunye umuntu uthe hayi libathengiselani mahala abantu faka ama subscribers. Ongasubscribe angaboni ukuze kutholakala imali engabhadala lapha ubongani. So I think it's a good idea. Uthi ngabenzela abantu ababukelayo bathone begwejisile mahala. Bengaliniki nje le sent. Bengabongi nje le data lokubonga nje. Hayi kodwa vele kodwa mbona ndiqiniselile. Sisale labantu ezibachala abayabe subscribe. Sikwazi yathola le dollar kuye umuntu oyi1 ungcono. Umuntu oyithengene mana ngidinge uthabani inxumalo. Unjani taps? Mina sengikhulile ke Chisa ke iminyaka enza ukutshela ngawo bengile 35 years. Ngase ngithola ke umnyu mama Kobulawayo. Mama lo ke sihlangane ke ecaweni. Ngacina ke ngiphosela wantshela ubaba wangakwakhe. Hayi ngamazi ke ubaba umkakhe. Mina uthabana inxumalo uSigubudo asobizo kodwa isibongo unxumalo. Ngasuka ngene moto ke i-pickup truck yami. Ngamthatha lo mama liyakwazi lini ukuthi ngabo late 90s konke labo 2000 kongelanto uthiwa yi-lodge. Kokule hotela kuphela. So kwabanzima le mali zazifuneka ehotela kwabanzima. Ngithatha ke umama lawo ngoba ngingumuntu omdala abantwana lomfazi ngihlonipheka la secaweni enkonzweni yethu. Ngabona ukuthi lapha ke mina esabatheni angeke ngenza into lezi zokuthi ngamthatha ke umama lo ukuthi ke sibe sisiya le egangeni. Sayitshaya imota sangena ke Plum Road imphethe lo mama sihlele kuyi-Toyota kwami ngoba kwakungena ndawo sifuna ukuthi siye khona le egangeni. Ngadlula ke filtering ngatholobela ngangena ke iganga enganisemapulazini. Ngathena imota ngu-4 mama khonapho. Angena ke ethwakeni ngagela phakathi kwemphafa ngafika ngaphaka emoto ngaphana esixukweni. Ngahlala sagwejisa lo mama lo sesiqala ukuthi sitshelana siyathandana. Ngoba ke indawo yayingani ke incane indawo yakhona emoteni ngoba umama wayedlekile. Saphuma ke ukuthi ke ngizama ukuthi siye phansi yena wathi kafuna ulaliswa phansi etshanini. Ngase ngithi ngcono ke ngidlalele phezulu kwebonnet. Ngase ngithi ngehlisa ke i-trouser laphana ukuthi ke ngenza into lemele yenziwe ke ngezwe ihlombe umuntu engithinta ehlombe ebambe inkalakatha yombhobho bebabili. Base sithi nomdala uzamandla ngoba bafana bona belama 18-19 years. Lo umbhobho wayethethe ngambe wayengekhiwa lawo. Wangichanga empama umfana wathi mdala ngithe lo ngubani ngathi unkosikazi. Bathi ngoba sitshela manga sonkosikazi wakho awusho ukuthi ngithini wangiphinda ngempama. Ngase ngikhuluma ngathi umfazi womuntu lo siyamazi. Ngavuma ukuthi umfazi womuntu. Bathi zawutshengisa ukuthi wenziwani umfazi womuntu. Napho betshintshana bezitika phezulu kwamama lo. Lo mama wayele 30 khonapho 31 nale 35. Balala la bemtshintshana somnye nxa esiyalala la omnye sale ngibambe efake isibhamu enhlizweni yami lapho nyakudubula. Ngaqeda lapho bayasithi kathesi sifuna ukuthi ungene emoteni bisana konke la bathatha ke imali bathatha yonke into bathi ngene emoteni and ungathalaza cha phansi. Ngathaka ke phansi ngidweba okuzwayo ngibaleka ngemota ngagijima ngangena ithara ngafika eGarden House ngareport ukuthi ade samtshela simthini umngakhe bafika bangincedisa ngabhadala inkalathe imali bamdraina uhamba ngikhaya ngakhavulela phansi lelo langa asiphindanga sitshelanga umuntu yaba imfalayo ukuze ube namhlanje ngitshela wena imuthabana inxumalo sengihlala lapha eGoli njalo ke umuntu ke wazi uNkulunkulu. Madoda aya kalenzani badala selikhona le gangeni sokuthiwa khona le gangeni uzochaya ay okay
Ode utshale ngengoma yakho leyana umnyakazi samayelele. Ukhona yini uMalokuzeni? Umnyakazi samayelele ngamswela ngiyachawubana. Bana ukutshale uthi ngeke ngiqome. Nxa ungafuna unitshele, nxa ungayithanda unitshele. Umbe ufuna buba nganothi ayisiyo asitshaye ingoma eyofuna umnikazi. Umnyakazi samayelele. Umama lo ubele emzini wakhe wahlala indoda up to today mhlawumbe vele kayikwazi ukuthi umama wabhinywa. Zamayelele wakhothi womnyaka zamalele umvuzo yayivuka wena mawusipane awusebenze
but ungaye egangeni uzotyiwe egangeni izigelekece siyitshela kuthabana inxumalo sigubudo yena ke wamba wabhinyisa umfazi womnikazi khona le kodwa after that bazathi mpu kephi kodwa khamulela phinde futhi mama hamba but manxa uzange udle wena baba kodwa wamba wamdlisa ngogolofu yabona uNkulunkulu udlala ngayo ichurch lapho uthatha umuntu sithi yarekile baso sikhala ngawo Gladys Bebe unjani Gladys Bebe kuhle ukuzwa njalo ke Chisa labanye bakho osebenzela siyabonga ngohlelo mina imo Gladys uBebe ngendele ko Mbambo ngiyabonga ngohlelo mina ke abantu abaningi bangizonda abangikhaya bekumnyaka ka1999 ngangilo dadewethu yena ke uthiwa ngisihle Mbambo wahlala lejaka lakhe ke uMbambo wayethethelisiwe ngene I see wendele wayelawo siswa wayethethwe elantu ababili lo Mbambo usifaro wakho ngakho ke Chisa wayekhiphile kodwa babengachatanga mina ngo99 ngantshona ngelo sifaro wami yonke into I was 19 years I thought ke sisiye emagigini sihamba sonke lo sibare usisekhona but sihamba lo sikhathi akasale ivithi izibhodela sacina sibona ukuthi thina sobabili senzela ndawonye ngoba kwenza la Christmas ka99 yani millennium osisi wathi uyamba ekhaya ngasala ke lo sibare lapha sasala senza ke okuningi sinatha sonke utshwala emfundisa walala lami wangiqeda ubuntwana bami sahlala sihlanyisana wanje uthi usisi wami umthwele ngasomntwana engagcwalanga ngakho yena ukuthi azise ukuthi indoda njengoMbambo ujabulisa ukuthi yena unithole ngumntwana ngasembuzo ukuthi amaplani bani kimi wanje uthi uyangithanda uyaphila kakhulu lo sisi wahlala ke sa celebrate i-new year millennium salala sibambe ngoba saqala siyakufa sasikhuluma ukuthi umhlaba nxa uphela awuchabalale sigoqelele azange uchabalale umhlaba ke sathi uNkulunkulu uhlanganisile ngaqhubeka ngilaye hlanyisana ngase ngicina ke ngizithwala wahamba laphana usifaro osisi wangichaya ngacina sengoti ngusifaro Mitsley ngoba wayicabangela umfana wa next door lo sifaro wayethi ngizamulala umfana next door bese sipha isisi umfana next door bese sibaleka afterwards ngacina ngichazile ke wathatha ke usifaro osisi wakhala watshela abangikhaya usifaro wambalekisa samba wayesebenzela ke railways eHarare ngihamba laye wachiya ke usisi ngakho ngacina ngizala ke umntwana ngazama ufonela umama akakhuluma ngalami ubaba akakhuluma ngalami bonke abantu bangikhaya bahle bala wabuyela ngikhaya ke usisi ngodabukileyo wahlala ke ngikhaya ngahlala lo siphala sakhulisa umntwana ngacina sengumbiza indoda yami uJohn Mbambo ngimtshela ukuthi ngimthanda nganani wathi yena uyachata lami ngenkani kachatanga lo sisi sachata ngo2002 umuntu wabuya ngoaunt ozalo babo yedwa abanye bonke ababuyanga angilandaba labo kwahlala ke kunjalo ngaba laye ngaze ba lo mntwana wesi2 usisi waqina ke esifa ngo2004 but kabulawanga yimi wabulaye ukuthi wazigulela so uthula ama heart problem thuthi wayevele lakho lokho so ngabuye emfeni kungela umuntu ongikhulumisayo umama la ucina esifa ngo2010 ubaba ufe ngo2016 manje kulento kanzi yangikhathaza uMbambo laye kasaqondakali but abantu abathi sibakhulisile ngikhona Chisa ngithe ngutshele ngisehlalo sami ukuthi ngihlwana njani lezihlobo zami sengumama lami okhulileyo ngicela ke ungitshele ke enye izingoma ezilandelayo ya kunzima bayangizonda utsho njalo nasi splash Gladys Bebe nasi bangizonda ufaka ngakhumisana abazali bakho lezihlobo zakho it is very bad enxa ipipi
Ye nazo ingoma emnandi bangizonda besitshala ke uGladys Bhebhe unjani Gladys Bhebhe siyabonga kakhulu acina unkaliziba ke ngulothiwa ke nguthandazane Ncube kunjani Ncube Thandazane ngenzelo ezimanga ngumfazi ngangezwa omunye indoda lesitolo esifana lesamxathu ngangithi hayi mhlawumbe imhlola nje abafazi basikaphambana Chisa ngithatha umthatho omuhle kakhulu ngobulawa ngomnyaka ka2018 ngoDisemba 2018 kulabafana abanengi ababefilima yonke into umfazi engimthanda wamagama umfazi obemuhle sabuya sonke ekhaya sizochata yena ngamthatha eZimbabwe amsegoli safika ke sahlala lapha sesibuya ngapha ke ezweni sesihlala ke eUK uqaleleni uhamba ngazolandela sesukile eSouth Africa umfazi ufikile lapha wasebenza lami ngathola ke umsebenzi sasebenza kuhle kuhle kwenilanga nje umuntu engangimazi ngumngani wami dukuduku ngabona ama receipt ke ayicela ngwe-drawer laphana ebhalwe piercing kukhanya ukuthi ukubhadala imali ama 300 and something pounds hayi le dollar ngathi piercing kuyini ngagugla lapha ngabona ikhampani yangikhona ukuthi yele echama tattoo lani konke le piercing ubhokoza ngacanta indlebe nje ngathula wena ngamama sengisendlini sengithi siyageza laphana sengithi ngiyabona mbona mama kuloku iringi okukhanyayo khona ngale ngaphansi ensitha ngathi kule nto ngibona icazimula uhamba njani ngitheke ngithi ngiyavula ke laphana ngathola ke kulezinto eziringi ezibhozwe amacici afakwe entweni yakhe hey ngabona amacici ke akhona phana ngathi ke uhamba njani la wathi yena ke uthanda ube njalo but umbuzo wami ubuye chisa ngibuza ukuthi ke umuntu wena lenqafa into le ibonwa ngubani ihlaleleni khona ngale wathi yena kuyamchaza nje enjoys ukuba le piercing lapho sifuna sisodwa kwakudetshiwe into enjenge scorpion esifunini lesi sika left sechayo tattoo esifunini sika left scorpion so ngase ngisili ngiyebuza ke ngale ngahamba ke ecompany yakhona ngisiyazibuzisa ukubona ngathi ngifuna ubhukela ke umama azoyenza into ye piercing basentshela ukuthi hayi bakhona abenza i piercing ngabuza ukuthi how safe is that banjela ukuthi safe bambizela abantu abenza ngathola ukuthi umuntu oyindoda oyenzayo so umfazi wami uthi into yami le yabona ngenye indoda ngabuyela ke endlini ngambuza wantshela ukuthi what is wrong ukuthi indoda imenza azangalale laye amadoda asheve mama ayalungisa kokona ngale ensitha indaba ungazange uzonde nisiyabela ngigynecologist esiyangibone esibhedlela ngazonisa indoda leyathi imbhokobhokoza lapha imbhala lemuva ubone ngani ngenzeni angenzalo salula kabuhlungu thisa wambizela amapholisa ke ngumuntu nje omelele ukuya ke court ngibhalanise ubuhlungweni ukuthi intombi engayithanda kangaka intombi ethembekileyo eyasakhula sonke saba sonke sachata ngoba ngimthande njalo umamoyo usengigilela ke emkhuba ngiyime ndawele uThandazane Ncube ngibhala ngilapha eCambridgeshire eUnited Kingdom nxa bethi babhokoza bedweba laphana itattoo hayi lo muntu odweba indoda iyabuka kodwa Ncube iyayekela njani ukubuka iyayikhangela ukuthi hawu ukudla kwaNcube yikho lokho idwebe futhi ithenile ichaya spoon ispoon sikaNcube lesi manje Ncube wena uzozukuzisela kumamoyo asazi njalo kodwa ke badweba kodwa wayemela kutshele kodwa don't ukuthi kwenzakalani bengafika emazweni lawo ukuthi usakuthina umama uNcube wena mama mamoyo kayifuni into leyo ukudwetshwa le anyway valesela ko bongs ikala ngeza Jesus Sibanda seyivala kuhlelo ngisakhumbula libe lelanga elihlele weekend enhle till next time good people you take care of yourselves and each other God bless